Yes, reka nongere masuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze makuru iyo kuri aya masana makuru asoza uyu munsi kuwa mbere turi tariki 8 z'ukwezi kwa 9 muri mwaka wa 2025 so muherereye nizere ko rero amwiriwe neza nizere ko mwagize umunsi mwiza muri aya makuru turaza kugaruka kubirebana nuko imyigaragambyo yongeye kubera muri uyu mujyi wa Uvira yagenze imibare y'abantu barasiwe muri imirwano turayifite hano turaza kuyibagezaho ni imibare y'abarasiwe muri iyi myigaragambyo sorry ibi turaza kubigarukaho turaza kandi kunyarukira imurenge tubabwire birimo kuvugwa ahangaha imurenge turaza kandi kunyarukira muri teritwari ya Masisi turebere hamwe uko abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yo kwigarurira ibice bigera ku 9 byose muri teritwari ya Masisi ubu hamaze gutangizwa ibijyanye n'imikwabo yiremereye cyane amakuru yaravuga yuko Zarendo nubwo ngo zamaze kwigizweyo muri ibi bice ariko zagiye zihonda gatoki kandi zivuga ko zizagaruka kugeza ubu rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gutangiza imikwabo iremereye ku rwego rwo hejuru ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye turaza kandi kugaruka kuri Brigadier General Tom Kabuye wapfuye akaba yapfuye urupfu rutunguranye benshi bakomeje kugenda bibaza banagaruka ku rupfu rw'uyunguyu turaza kurebera hamwe rero ibijyanye n'urupfu rwe turebere hamwe aho yapfiriye turebere hamwe nuko ibintu byagenze turaza kandi kugaruka ku mubiri gihe urimo guhigishwa uruhindu na leta ya Kinshasa ese uyu arazizwa iki ese kubera iki uyu abarimo kumushaka cyane ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye turaza no kurebera hamwe hirya no hino ko imirwano yiriwe mu bice bitandukanye yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo mwese nongeye kubaha ikaze rero nizere ko meze neza nizere ko mukomeje kugubwa neza nizere ko mwatangiye icyumweru neza nizere ko umunsi wa mbere w'akazi wabagendekeye neza ku rundi ruhande ubwo nawe bitagenze neza namwe no kwihangana ikaze makuru yo kwibendera TV rero nge nitwa Mukada mukanya areka nze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye niba bamaze kugera hano ndakwibutsa gukora like hasi aho ngaho ubundi agenda amboneye ko nibara hari abantu turi kumwe muri aya makuru ikindi kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo n'ubundi dukomeze kwagura umurongo mugari w'abakunzi ba Ibendera TV mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogerane sinye dora notification kugira ngo butaha makuru agiye kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha mwese aho mwerereye kuva Kinshasa ukagera Johannesburg muri Afrika y'Epfo tubahaye ikaze ubwo ibihugu byose byo muri Afrika yacu tubahaye ikaze abaherereye mu bihugu bya kure yo muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bubiligi Canada Australia Ubwongereza Ubufaransa na Norvège namwe tubahaye ikaze muri aya makuru karero twinjire byihuse n'aya makuru tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira turebere hamwe imibare y'abantu bitabye Imana baguye mu myigaragambyo yabaye uyu munsi kwa mbere muri uyu mujyi wa Uvira amakuru aravuga ko abapfuye kugeza ubu barenga 5 abakomeretse bakaba ari benshi cyane
abantu abagera kuri 5 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu myigaragambyo ikomeje kubica bigacika mu mujyi wa Uvira herereye ku kiyaga cya Tanganyika muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namakuru aturuka muri ibi bice aho ahamya ko hamaze gupfa abagore 2 n'abasore 3. Ikindi kandi amakuru akavuga ko amaze gukomereka bo ari benshi cyane. Uretse kuba hamaze kuvugwa abapfuye abakomeretse nabo ngo ni benshi ugereranije ngo ni benshi cyane. Ikindi kandi ngo muri aba bakomeretse harimo abakomeretse byoroheje ariko ngo hari n'abakomeretse bikomeye cyane. Bivuze ko hari n'abashobora kuba ngo bacitse ingingo z'umubiri wabo. Akaba kandi ngo hari nabo byanze bikunze bashobora kutaza kuramirwa ngo bagaruke mu buzima kubera uko gukomereka gukomeye. Mu butumwa bw'amajwi bwatanzwe n'uherereye kuri Meru ni aha muri Kivu y'Amajyepfo aho abari kurasanira abari mu myigaragambyo bugira buti iruhande rwanjye nabonye intumbi 2 z'abagore barashwe, nigiye imbere mpasanga abasore nabo 2 bamaze kwitaba Imana nabo barashwe. Uyu yanongeyeho kandi agira ati ubu turi kwiruka turahunze. Amakuru kandi akaba yumvikanye bamwe mu baturage bavuga abihisha bavugira mu bwisho barimo gutabaza bavuga bati mudutabare. Igice barasiwemo neza n'impande y'ibiro bya meri ya Uvira. Aha ni ku biro by'umujyi wa Uvira ahari hakoraniye imbaga y'abantu ibihumbi n'ibihumbi bamagana Brigadier General Olivier Gasita abasaba ko ava muri uyu mujyi wa Uvira. Kandi naje nkubwire ibyapa bari bitwaje amwe mu magambo yari yanditseho. Igisirikare cy'iki gihugu cyahawe ibwiriza ryo kurasa bigaragambya mbere yuko abatangira iyi myigaragambyo muri Kavimvira, dore ko abahereye Kavimvira berekeza mu mujyi wa Uvira rwagati. Amakuru avuga yuko Generali Gasita ubwe ngo yaba ari we watanze itegeko n'ibwiriza yuko abigaragambya uyu munsi bagomba kuraswa ngo bagakwijwa imishwaro. Gusa ngo baje kubareka abayikomereza kuri meri ya Uvira ngo kubera ko bayikoze mu mahoro kandi ko ngo nta mbunda bari bitwaje, nyamara ngo bahageze batangira kwangiza no gusenya inyubako y'ibyo biro ndetse ngo haza no kugaragara bafite intwaro. Makuru ya kare nigeze kubabwira ni harabo ndi kubona bafite ibikapu ntintumbaze ibirimo, ariko amakuru agera kwibendera TV aravuga yuko hari bamwe mu binjiye muri iyi myigaragambyo bahetse ibikapu birimo intwaro. Aba rero ngo abakaba bageze kuri ibiro by'umujyi wa Uvira batangira rero gukoresha no kubikura intwaro bagatangira kuzikoresha akazi zakorewe. Ibi rero ngo byatumye igisirikare cyo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC kibasukaho urufaya rw'amasasu. Ubu tuvugana makuru agera hano kwibendera TV aravuga yuko mu kanya ngo abaturage bakwijwe imishwaro benshi bakirukanka abagahunga berekeza mu duce tutabereyemo imyigaragambyo. Ku rundi ruhande kandi hari andi makuru avuga ko Wazalendo ngo bagiye gutabara bigaragambya ku buryo aha muri Uvira hashobora kwaduka intambara iremereye hagati ya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Hagaragaye kandi ngo n'amashusho y'abasirikare bambaye neza bikwije bari kurasa hagati ngo bari kurasa hagati mu ruvungi rw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bigaragambirizaga ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira.
ibyo muri Uvira rero bikomeje kubakasa mutwe umugani w'abanyarwanda, bikomeje gukomera cyane, bikomeje kuzamura pressure cyane, kandi bikomeje gutera ubwoba bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo ku cyumweru, imyigaragambyo yakozwe n'abana bato cyane bamagana uyu umujenerali Gasita. None icyo kwibaza ni kimwe: ese haraza kuyobora Generali Gasita cyangwa harayobora inde? Biraza kugenda gute mu by'ukuri mu gihe iki kibazo gikomeje kugenda kizamuka, nyamara abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bakomeje kurasa abaturage b'inzirakarengane, mu gihe kandi Tshisekedi ubwe ntacyo arimo kubikoraho. Ibintu rero bikomeje kwibazwaho n'abatari bakeya. Ubwo namwe muraduha ibitekerezo hasi aho ngaho, mutubwire cyakorwa kugira ngo nibura abaturage aha muri uyu mujyi wa Uvira abagire agahenge. Reka tubanze twerekeze muri teritwari ya Masisi, tugaruke ku byo abarwanyi b'intare za Sarambwe batangije nk'imikwabo ikomeye kandi iremereye, nyuma yuko n'ubundi ku munsi w'ejo abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye duce twinshi muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero aturuka ngara avuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakimara gufata ibice bigera ku 8 byose muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu ngo abatangije imikwabo igamije kuvanaho ibibazo bitandukanye, ibibazo byo mu bwoko butatu. Iyi mikwabo ngo igamije kureba yuko nta wazarendo zaba zihishe mu biturage cyangwa se mu baturage zikaza gukora ibikorwa bijyanye no guhungabanya umutekano mu ijoro. Impamvu ya kabiri ngo ijyanye no kwasira umutekano, ariko kandi ngo no guha icyizere abaturage yuko bakwiriye kuba abariho bumva batuje kandi batekanye muri uyu mujyi. Impamvu ya gatatu rero ngo hagamijwe kureba niba nta hantu izi wazarendo zaba zagiye zitega ibisasu kugira ngo bitegurwe bitari ibyarimbura abaturage b'inzirakarengane. Tubabwire ko ku mugoroba w'ejo abarwanyi b'intare za Sarambwe bagaragaye mu bice bya Mafuo, Bihoro, Showa na Bwambariro. Amakuru kandi akavuga ko ngo si byangango ahandi bagaragaye ari mu midugudu ya Busoro, Kinyere, Burora na Ngesha. Aho serera abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kubatangiza bijyanye n'imikwabo ikomeye cyane kandi iremereye. Kugeza ubu amakuru aravuga ko izi ntare za Sarambwe muri iyi mikwabo zatangiye ahangaha ngo n'ubundi barimo gukoresha intwaro, ni ukuvuga ngo barimo kubikora ariko bitwaje intwaro. Nta yindi mpamvu ngo nuko abarwanyi bo ku ruhande rwa wazarendo nubwo bakubiswe inshuro bagakubitirwa inshuro muri ibi bice ndetse bakahirukanwa, ngo bagiye bakubita agatoki ku kandi ko isaha n'isaha bagomba kugaruka kandi ngo bagakora icyo bavuze ko ngo ari sakirirego. Ngibyo rero ibyo twagarukaho, ibyo twababwira aha muri uyu mujyi wa muri teritwari ya Masisi bijyanye n'imikwabo yamaze gutangizwa. Reka noneho twerekeze muri teritwari ya Minembwe, aha imurenge iwabo w'Abanyamurenge mu misozi ikikije ikibaya cya Rusizi n'ikiyaga cya Tanganyika mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Baho bavuga yuko ngo babonye abatabazi inyuma y'ibitero byari bimaze igihe bibagabwaho by'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abafatanya babo, ngo bagamije kubarimbura.
ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka nibwo ababiswe abatabazi bageze mu Minembwe ahazwi nk'umurwa mukuru w'iki gice cy'imisozi y'umurenge. Ubuhamya twahawe n'abaturage baherereye ahangaha bavuga yuko ngo abo bise abatabazi bageze iwabo mu Minembwe, ngo hakaba rero ngo hari ibyishimo bimeze umunsi mukuru cyane. Ubutumwa bukomeza bugira buti bazanye ibikoresho bya gisirikare biri ku rwego rwo hejuru, za drone zahagabaga ibitero ziraza kugatora. Watanze amakuru yavuze ko ubuhamya ngo hari aho yageze atanga ubuhamya hari aho yageze agira ati navuga ko abasirikare ba FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi na Wazalendo badashobotse, ikindi kandi akabo kashobotse. Abanyamurenge batuye kuri iyi misozi y'umurenge bari bamaze igihe bagabwaho ibitero byo ku butaka no mu kirere, byabaga ari ibitero byateguwe na leta ya Kinshasa ku bufatanye n'iy'u Burundi. Ingabo z'ibi bihugu byombi zibigaba zigamije kurimbura bya burundu abanyamurenge, ariko ngo twirwaneho ikomeje kugenda irwanirira aba baturage abanyamurenge, ndetse igenda igira icyo ikora kugira ngo ibarengere. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bikomera cyane, ibintu bikomeje kugenda rwose bikomera. Mu minsi mike ishize ubuyobozi bwa AFC M23 na twirwaneho bwatangaje ko bugiye gucecekesha ibitero by'ihuriro y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku banyamurenge mu Rugezi, muri Minembwe, muri Mikenke n'ahandi. Ndetse ubwo umuvugizi w'uyu mutwe wa AFC M23 na twirwaneho yarimo bitangaza, yavuze ko itazabihagarika gusa, ko ahubwo izazimya umuriro iwuhereye ku nkomoko cyangwa se aho uzaba waturutse, kandi ikawuzimiriza iyo ngiyo kandi mu buryo buhoraho. Kugeza ubu ngubu rero muri ibi bice avuga yuko ngo aba bafatwa nk'abatabazi ari bamwe mu baturage baje kwiyunga na twirwaneho mu kurwanirira aka gace. Rero ngo ari abantu b'abasore batari bakeya n'abagabo, ndetse ngo harimo n'abaturutse mu bihugu byo hanze baza kwiyungikanya n'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Komeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'uruhande rwa leta ya Kongo bashaka kubarimbura. Amakuru rero akaba akomeje kugenda avuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bishimiye kandi banyurwa no kuba ngo babonye sapoti yabaza kubatera inkunga bagahatanira kubohoza abanyekongo. Ibyo rero ibyo twagarukaho ahangaha, twizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza. Reka aya makuru rero kanyanze tuyakomereza n'ahandi, ariko mbere yo kuyakomereza ahandi reka tubanze turebere hamwe ibyapa abigaragambya mu mujyi wa Uvira nubwo batangiye gushorwamo urusoro rw'amasasu, ariko turebere hamwe bimwe mu byapa abari bitwaje uyu munsi. Bamwe rero turimo kureba hano bari bafite icyapa cyanditseho ngo Gasita Rudia kwenu Uvira hatukutaki. Ni amagambo rero avuga yuko bamuhamagaye
amafoto yavuga yuko aba baturage bahamagawe mu myigaragambyo, bakaba rero n'ubundi bakomeje guhamagarira ko General Gasita yava ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira akagenda. N'ibyapa byinshi ubona yuko abaturage bari babukereye, n'abaturage n'ubundi bakomeje kugenda bifatanya na Wazalendo ziyobowe na General autoproclamé ya muri ya Kutumba. Aho noneho ndahareba n'umugore rwose ifite imbunda, bigaragara ko ibintu byakomeye cyane, ibintu byamaze kujya iwa Ndabaga. Reka rero ambabwire ko dukomeje n'aya makuru, tubabwire ko Brigadier General Tom Kabuye yasanzwe yapfuye. Uyu yazize iki? Urupfu rwe rwagenze gute? Ibi nibyo tugiye kwinjiramo mu kanya gato. Yes, reka duhite twerekeza rero muri aya makuru avuga ko Brigadier General Tom Koyo Kabuye wari umuyobozi wungirije ushinzwe ubutasi bwa gisirikare mu ngabo za Uganda yasanzwe yapfuye ku cyumweru, ni ku munsi w'ejo hashize tariki 7 Nzeri, nibwo umurambo wa Kabuye mu mujyi wa Kicyusa ho mu karere ka Ruwero nk'uko bitangazwa n'umuryango we, nibwo umurambo we wagejejwe ahangaha. Itangazo umuryango we wasohoye rigira riti: mbabajwe no gutangaza ko n'umutima uremereye urupfu rutunguranye rw'umwe muri twe, akanaba umwe mu bahungu b'ibihangange b'akarere ka Ruwero, Brigadier General Tom. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bikomera cyane, aho rero ngo mu gitondo cyo ku munsi w'ejo yasanzwe mu mujyi wa Kikusa. Roho ye ikaba basaba ko yiruhukira mu mahoro. Uyu akaba yarasanzwe ahangaha yapfuye. General Kabuye yarasanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe ubutasi bwa gisirikare, n'umwe mu basirikare bakomeye igihugu cya Uganda cyari igifite. Ngibyo rero ibyo twagarukaho ku by'uyu mujenerali. Reka noneho twerekeze Brussels mu Bubiligi, tubabwire ko mu Bubiligi uvuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kumwica yamaze gusaba kurindwa ndetse aranishinganisha. Impuguke mu bya gisirikare y'Ububiligi ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Jean-Jacques Wondo yagejeje ikirego cye kuri polisi y'Ububiligi inyuma yo gushyirwaho iterabwoba akangisha kwica. Niwe washyizweho iterabwoba rero akangishwa kwicwa. Kuwa gatanu yasabye abategetsi b'Ububiligi n'Uburayi kumurinda kandi ahamagarira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo muri iki gihugu guha ubutumwa busobanutse Kinshasa ku bijyanye no kohereza urugomo ruranga politike ya Kongo mu gihugu cy'Ububiligi. Ngibyo rero tugane ku musozo, tubabwire ko tubashimira mwe mukomeza kubana natwe, hanyuma kandi tubatumire no muri gahunda zitandukanye. Icyo nababwira no kubabwira ngo mugire amahoro n'amahirwe aho muherereye, Imana ikomeze kubarinda, gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.